Sasarita ni Lola Angela. Bueno, ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Ti bilag ni Kintin. May salaeng nga ordinaryo nga ubing ni Kintin. Agtawan iti sangapulo. Inaldaw amapan makiayayam kadagiti kaarubada nga ubing. Naragsak nga ubing ni Kintin. Kat kayat na ti makisarsarita nga oray pay kadagiti nataengan. No kasarsarita na dagiti nataengan, kanayon na nga usaran dagiti panangdayaw abalikas akas kumaiti. Manang, manong, auntie, uncle, ken ading. Nga oray pay, di na kapkapin ano ti kasarsarita na. Iti may isang nga aldaw, ken. Adda ka din ni nanang mo, Kintin. Awan, Uncle. Adda na panan na. Ibagam to, insublik jay binulod ko a martilyo. Wan? Wan, Uncle. Ibagak. Sige, mapanakon. Adda ka di aramiden ita ni Ben? Jak mo, no sa di naman ang tinapanan jay gayim mo. Ay, pumayak ko mamaki ay ayam. May kalata kaya't ko asikati ka ay ayam na. Nanang, mabalin ka di mapanak may kay ay ayam? Sige, tasimang putak matan anapan nakipalingki. Ingkalatan makiayayam. Insubligaya man di tatang ni Benji Martilyo, Nanang. Kat indulin mo matlaang. Wan, Nanang. Ala, ingka nga rod makiayayaman. Ben, nyati imbagakan ka. Saan ka pumanaw dito ibalay? No saan ka pa anak kawalis ijay arubayan? Baon kayo labaon. Anya? Adun ti naramid ko. Nabannuga kon. Kintin. Inta nagayayam. Ibabaon na kapailan ni tatang mo. Bayam nga agungat. Maumuma akon at trabaho. Intan. Lorna! Lorna! Papanan nga ta ni Lorna. Apay Kintin. Sa dino ti papanam? Mapanak di tabantay. Nadamag ko ngamin nga adu tinalom abunga ti bayabas. Ay, mapantamat, Ben. Wan, sumuruta ka ni Lorna. Angam, aguray kayo. Oh, apay Kintin. Nagpakada kayo kadagiti naganak yaw? Masapol pa'y ay ang agpakada. Tapna muda ti papanantayo. Sika Lorna, agpakpakada ka kadagiti naganak mo no adda papanam. Saan? Mapanak pagpakada Panawan da kan. Urayan dak, tagpakadak pa'y kaninanang ko. Tapno sana madandanagan. Ingka nga rod agpakadan. Darasum! Sa dino abantay ti papanan nyo? Di tala asidig nanang. Asino ti kaduam? Nilor na ka ni Ben. Ala, ngamne, agawid kayo matladagos ha. Wan nanang. Kan saan kayo nga umad-adayo? Uy, nagadun din na ala tayo bayabas. Napunon day ti bag ko. Mangala tayo pay. Nagado talaga ti bayabas dito ya. Ben, Kintin, adda bakit amagmag na? Ayan na. Dayjay man o. Ay, kaasimat. Ay, inak ikan iti bayabas. Naimbangal daw mo, Lola. Tabat kan ka. Ikang kay iti bayabas. Agyaman na. Kintin, saan mong asit ganday ta abakat? Timot ikan iti kanan na. Taapay mo't. Nagbalin ang bruha. Nakabutbutang dilanga na. Nakaya nagitiping at sa bulak. Ayan, kayo iti pagariya. Nakaya nagitiping at di
kami nga alaan. Madayo ka si Kabakat! Kasta, ibagayo may sa abakat. Tapnot at kaapamitsa. Umadayo ka si Kaabakat. Alaan kayo! Sa dino dayto ayan tayo. Nakasipsipot. Napuno iti sapot na ito'y abalay. Makita yung kanilay dyan dakil abanga. Ijay na tayon samat nga iluto ti bruha. Saan? Kaya't kundi agawin. Hoy, si Kaabruha, pagawidan na kamin. Urag po ka Ben. Saan nakadanggan? Bruha, pagawidan na kamin. Agulimag ka. Apay pagulimakan na kami, Kintin. Saan mo ka di akayat ti agawid? Kaya't ko tagawid. Sana makatulong na ito pa nagpukpuk kawiyo. Tabay matasan. Di na tayo manggagibruha. Nanang ko. Datang. Umay dagalaan ditoy. Anya ti aramidan tayo, Kintin. Agulimag kayo. Mang panunod tayo iti rumbang aramidin tayo. Saan ang agulimag, Kintin? Naskan amang ngagjay bruha ti pukaw ko. Hoy, bruha bakit? Pagawidan na kamin. Saan na kami nga ikulong ditoy? Ay nadyak ko man pinalpalubusan anapan ijay bantay ti anak ko. Napanda ijay bantay? Day tamot ti pakada kanyak ni Kintin. Amay, saan ang nagpakada kan ni Ben? Ay, nagsukir day jay nga ubing. Di nakdengdenggan. Anya? Saan nga agpakada? No kastang adda papanan na. Ay, Sa dino itanti pang birukan tayo kadagiti anak tayo. Agaring kayo, nabeng. Hoy, si Kaabruha, pagawidan na kamin. Si Kabakat. Pagawidan na kamin. Sige! Kasta! At sao kayo, iti kasta. Tapno ad-adda apo megsa. Pagawidan na kamin. Pin, Lorna, agulimag kayo. Si Kamat Kintin, day tala ti amom nga ibaga. Takot ka. Di mo kaya't abukawan day tabruha. Sana katakrot. No saan ka takrot? Agkay kay sa tayo nga rod amang kalaban iti day tabruha. Agtitinulong tayo, tapno maparmak tayo day taabruha. Denggendak. Denggen nyo ti ibagakan ko na. Oh. Lola? Ang ngalo lang ay bagbagam. Lola tinyawag ko kan ka. Kas panang dayaw ko. Hindi na kawagan ni Tikasta. Amok asan ka adakas a tao. Isungagpakpakasi kami kan kaaway-awayan na kamin. Tapno makaawid kami ni Jibabalay mi. Bruha ako ng kanya. Pumigsaak na wagan na kiti bruha. Lola! Kumapsot ka. Nakasta tinawag yung anak. Kumapsot ka no? Kintin. Kimapsot je bruha iti inawagam iti lula. Nadlaw yung madday ta? Ha? Idinaan nayas ti panagsaom kan ko na. Ad-ad-dakin mapsot. Anya ti kayat asawan day ta. Kaya't nasawen. Dagiti nasasayat abanag ti ibaga tayo kan kwa na. Anya? Awagan tayo iti Lola. Tapno maikat di bilag na akas broha. O sige, day tarot ti aramidon tayo. Wen, kung kitaan nyo, pimanaw, takim mapsot. Into nagsubli. Ammo tayon ti aramidan tayo. Nagsubli-subli kami ijay bantay anapananda. Ngam awan damat ijay. Sa dino nga rod itan ti pangbirukan tayo kadagiti uping. Adda ti mga ibagbaga nga adda kanu agparparang nga bruha ijay bantay. Nga mangal ala kadagiti nawulwul nga ubing. Ay, dayta itan tinakaamamak.
Mamati ka iti dayta adamag. Jak ammo no mamati ak. Ngem kaslapud no mat ngamin no is istoryaan da. Agring kayon, abeng. Hala akong di may isa kada kayo. Tailotok itidakal abanga. Lola, pangasim ta pagawidin na kami. Nagkunangawagan na kitigasta. Lola, pangaasim ta pagawidan na kami. At dadagiti naganak mi nga gururay kada kami. Naskan apagawidan na kami, Lola. Taado pa'y ti masakbayan mi itibiyag. Kaya't mi ti agadal. Kung mati ay ayam kadagiti padami nga ubing. Ako lima kayo. Di awagan iti lola ko na. Matitila nga. Pangasim Lola, ta pagawidin na kami. Ako lima kayo ko na. No pagawidan nak, ikarik. Agpakada akon kadagiti naganak ko, no adda papanak. Ikarikmat ajakon bugkawan dagiti naganak ko no kasarsaritak ida, Lola. Saan ko idan nga ikan iti sakit tinako? Hustan. Mapupuuran ako. So pagawidin na kami, Lola. Waya-wayaan na kami. Sige. Agawid kayo. Wayaan. Kaya. Sa dino ti ayan tayo. Ha? Saan ka di abalayo daytoy, Kinten? Wan nga paiso. Ala, Balayo daytoy ayan tayo, Kintin. nakaawit tayo butan. Nanang! Kintin anak ko. Kintin. Pinagawid na kami di bruha. Anya abruha sasawam. Saan ka di nga da nangalakada tayo abruha? Ben? Lorna? Agawid akon, Kinten. Patsyak abirbiro kanda kung dagiti naganak ko. Oray syakmat. Agawid akmatan. Sige, kikita tayo inton bigat, ah. Wan, sige. Kintin. Anya abruha ngay bagbagang. Kuha. Pudno ka di nga dabruha nga agalana kadagiti ubing. Bayan yun, nanang. Tinapatag. Amumi ita, no kasano aparmakan day dya abruha. No agpakitan tumanan. Sa dino ay tinapanan nyo kada Kinten, Ben. Saan kayo matlaang amamati? No ibagak kada kayo, tatang. Napataggayam nga dayawon dagiti naganak. Katuan mat ngamin. Manipot ita, saan kayo nasungsongbatan ka ni nanang? Suruto ko no anya ti ibagayo kanyak. Nasaya at matno kasta anak ko. Saan akon nga agsuksukir nga anak yo? Jak kayatan ti maiyadayo kada kayo kaninanang. Babaan kan ni Kintin, nasursuro da Ben ken Lorna ti agdayaw, kadagiti dadakkel da. Banag apakaragsakan launay, dagiti dadakkel da. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao.
Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.